lang kok bisa gitu loh. Tiba-tiba nge-stop, Pak. Aduh, ada-ada aja dah. Oke, coba. Increase search area, search nearby area only. Kayaknya ini aja deh, biar nggak ngelek-ngelek. Yang deket-deket sini aja, Pak. Sabar. Ini belum refresh. Sabar, Pak. Saya masukin thumbnail dulu. Aduh, ya Allah. Ada aja ya. Bener-bener deh. Chrome. Restream. Aduh. Sabar dong. Sabar ya. Harus emang gitu tuh. Males banget deh. Bentar. Ini belum kebaca nih di YouTube Studio soalnya live-nya. Nah, ini dia. Benar-benar file. Pakai yang ini aja deh. Ya, ini aja dulu. Pace reward. Oh, ini dia. Division 9, Division 10. Ranking reward. Hah, maksudnya apa tuh ranking apa itu? Udah, yuk. Berarti kita bisa gas. Langsung cari musuh. Cari lawan, yuk. Plung, 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 plung. Plung. Udah aman. Apa saya share di status ya? Nice, sudah ketemu. Langsung deh. Bedah Unhas FC aja, mantap. Bedah Unhas FC, keren juga namanya, Pak. Keren juga, keren namanya, keren. Masih satu yang nonton. Belum pada on. Ntar dikit lagi pada on. Oke, ini dia main saya. Sudah lama ini. Kayaknya aku nyari back kayak ini. Backnya parah banget nih. 1 2 3. Sebenarnya 2 ini sih. Masih 7 7. Coba kita lihat lawannya ya. Wah. Back dia juga gak bagus-bagus amat sih. Perin, ada Dante, Rhys James, Locatelli. Oh, Locatelli itu DM. Oh iya nih, Locatelli DM. Itu siapa? Zela Ryan, Vinicius, Anthony Martial, Rodrigo. Oke, ya, yuk gas. Harusnya nggak susah-susah banget. Dia tadi pakai 1-4-1-2-3 ya, 4-1-2-3. 1 DM, 2 MF, sama 3 penyerang, 3 striker.
Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone. Langsung terupas, Frankie De Jong, bagus. Kok nge-lag? The Emirates Stadium in all its glorious modernity, this symbol of new Arsenal, the Arsenal of the 21st century. Lah, kok nge-lag gini, Pak? We have already started here. Now then, the ball's come loose. Nge-lag kayak gini nih. Lagi-lagi nge-lag. De Jong. Frankie De Jong. Udah lama nggak main nih. Ya. Kencangan sih itu. Itu kencangan. Iya, kencangan itu. Terlalu lama mencet kotaknya. Ya, duel Mings. Nice. Bagus. Oke. Wirtz. Dia aduh nge-lag lagi, Pak. Hari-hari nge-lag main dah. Heran kenapa ya? Gimana ya biar nggak nge-lag ya? Nice. Thomas Partey. Frankie De Jong. Kasih dia pada Florian. Iya, udah gol nih. Ya. Ketipu loh kipernya. Filippo Inzaghi. Let's go. And he looks hungry for more. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish exquisite. Otavio dapat trail at this early stage. How will they respond? Tomiyasu. Otavio, and that interception was most necessary. Sumpah. Switch pemainnya kayak delay banget gitu loh. Mungkin masih baru-baru kali ya. Kemarin juga gini sih. Ya, Frankie De Jong. Bantu dia. Inzaghi, ayo ke tengah. Susah sih kalau begitu-begitu. Mungkin kalau di FIFA dapat itu. Roberto Carlos. Ayo. Siapa ini? Florian Wirtz. Aduh, bahaya banget itu. Bagus ya, Mak. Penalti, Pak. Aduh. Kirain mau ngeblok ya kan. Ngeblok ngeblok bola. Bolanya dulu lah nembus kakinya tuh. Ya, Anthony Martial. Kiri. Ya, let's go. Gila. Master of penalty. Sabar. Orang pemainnya udah maju. Yes. Come on, Neymar. Seperti biasa nge-lag. Pas mau nge-shoot nge-lag. Ada aja dah. Habis itu lancar lagi. Kan lancar lagi tuh. Lancar jaya tiba-tiba. Interception, his positioning was spot on. Masih dapat loh dia loh. Keren sekali Anda. Bagus Partey. Aduh, nanggung banget. Oh, Martial bahaya kan? Udah gol lah. Enggak. Dia finishernya loh. Nggak di flashing sama dia tadi. Asal shoot aja loh. Nggak tahu di pass. Seperti kok bisa nutup dia. Bagus, ayo Otavio. Come on. Mau mantu kah? Yes. Yes. Florian Wirtz. Come on. Side. Oh. Foul. Oke. Kedengaran.
Can he latch onto this? Otavio, nggak kekejar bolanya. And the ball is out of play. Vinicius Junior. Oh, good read. Tomiyasu udah capek. Astaga, bola dia loh. Cuma dicolek doang tadi sama Tomiyasu. And he's in a really good position here now. Nggak dong. Nah. Tries to get it clear. Ayo Neymar. Defenders on the back foot. Over top langsung. Otavio, aduh, over topnya jelek banget ya. Kok gitu sih? Neymar is offering an apologetic gesture of sorts. Yeah, the idea nice. Was right. The delivery wasn't. Gila Partey. They can revisit that further on. Emang bener-bener anchor banget dia ya. Press dia. Gets his pass away, and here's the chance to counter. He could be in here. Aduh. Cut it out. And the shot. Nge-lag pak, tiba-tiba nge-lag kayak gitu coba. Siapa yang expect bakal nge-lag kayak gitu? Bener-bener depan matanya si Oliver Kahn lagi. Astaga. Untung aja bagus. Main Jepang itu. Lagi anyep aja kali ya. Aduh, gila dikeroyok berapa orang itu. Untung aja, keren ke sono bolanya. Loh kok ke Neymar, bukan ke Carlos. Nah, udahlah. So a very watchable game so far. Action at both ends and the teams level. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. Padahal dia nggak gitu banyak megang bola. Cuma shotnya banyakan dia. Pak. Kita nge-shot cuma pakai Inzaghi doang, 1 miss, 1 gol. Udah. Dia shot banyak banget. So we're into the second 45. Ayo dong, keluar dong. Bit of an appeal, but nothing doing. Nice, ayo, Neymar. Come on. Partey, let's go. Dia long ball gitu mainnya. Showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Hai. Oke. De Jong. Now it's Inzaghi. Aduh, jangan nge-lag dong. Nge-lag gua. Vinicius Junior. Roberto Carlos. And it's Martial. That's Fitz. Now it's Rodrigo. Oh, he's broken the line here. He's in. Udah gol. Dia di shooting loh, bukan di passing loh. Kalau di passing Fitz masuk gitu. Chance to break. Sabar. Fitz. Tuh, lihat. Nice. Cut back, ayo cut. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Dia dapat 1 gol hadiah. And that interception was most necessary. Locatelli. Roberto Carlos. Halo kok Anda main. That's Fitz. Florian Wirtz. Gila, Rodrigo cepet banget. Kencang banget nih orang. Bagus Roberto Carlos, tarik Roberto Carlos. Gak enak loh. Coba lancar ya. Emil Smith-Rowe dimasukkan. Gantikan Wirtz. Saya tidak ada sub. Tuh, Wirtz bagus. Oh, well weighted. Gets away from his opponents. Wirtz. Pressing. Some terrific running on the ball there. Smith-Rowe yang baru saja dimasukkan. Melek lagi. Sebelah kanan ada Rodrigo. Masih Rodrigo. Reece James crossing. Enggak dong.
Bahaya banget tuh. Siapa Tadic? Iya, Dusan Tadic loh itu loh. Mana? Neymar mana Neymar? Halo Neymar mana? Oh ini. Dia sebenarnya dia biasa-biasa aja Pak, nggak jago-jago amat Pak. Cuma sayanya aja yang rada bodoh. Ih, hampir dapet tuh. Rodrigo, interesting ball. He's through here. Ya ampun. That's a fabulous ball. Big chance. And it's in. And the game is well and truly turned on its head. What about that, Jim Beglin? Well, look, he moves and manufactures Passing-passingnya biasa aja. This guy is sheer class. Ini orang Indo ya. Now how will things develop from here? Yeah, for me this team seems to find it easier to attack than defend, but now they're going to need to dig in at the back. Udah dia tinggal defend aja ini. Defend dia bagus. Aduh. Enggak dong. And for a moment time stood still. Astaga. So Jim, is that the manager telling the forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can. Ya, salam. Kok bisa gitu? Real chance. Takuan, lihat tuh. Ngelag banget ya. Perasaan saya main online lain kagak ngelag kayak gini. Bisa jatuh di kaki dia gitu ya. Ayo Neymar. Tengah. Go Otavio, come on. Nggak dapat lagi. Iya loh. Iya, gila kencang banget larinya nih orang. Aduh, nggak ada orang, lihatlah. Pelanggaran. Aduh, pencet bulat. Ini kenapa nih? Nggak apa-apa lah ya. Kalah di match pertama. Ntar rada malaman kita bantai orang-orang ini. Kalau bisa ketemu dia lagi lah. Arsenal really are showing all the necessary urgency. Frankie de Jong, Florian Wirtz. Dor. Sedapat. Neymar, come on. Kosong. Yes. Let's go. Game on. Neymar Junior. Gila bagus banget itu asisnya Pak, umpannya. Bener-bener di depan depan gawang. Ya kan, kalau main kayak gini enak kan. Nggak ngelag. Saya tiba-tiba nol. Kan kayak gitu tuh. Yang membuat saya kebobolan 2. Tuh. Nggak dapet. Aduh. Kirain dapet loh itu. Dusan Tadic berikan pada Vinicius Junior. Ngelag. Vinicius. Duh, pada Martial tadi maksudnya. Gila. Ayo, last chance. Last. Sit. Nggak dikasih sama dia. Ya, seri boleh lah ya daripada kalah. Ya daripada kalah. Seri masih oke lah. Gila. Dia 11 shot, Pak. 8 on target. Diobok-obok saya sama ini orang. Nggak apa, ntar malaman kita sikat orang-orang ini. Ngelag.
Berarti gini aja, jangan nearby. Dah. Saya ada di di divisi 6, 4,6% bersama 4% orang player lainnya. Sih lu ngomong apa sih? Dah, langsung. Kadang ngomong tuh kok terbata-bata ya. Suka nggak jelas, alur ngidul aja gitu. Nggak tahu apa namanya, kalau ada orang nonton orangnya ngerti apa kagak. Yang saya omongin ya gitulah. Apa e-football pamo e-football gimana lagi. Yuk kita gas, push division, push rank. Kalau apa namanya game-game mobile, push rank. Ini ada yang nonton nih. Ini ada yang nonton. Hah? Kok ada yang nonton itu? Siapa yang nonton? Gak bisa ngeliat view-nya siapa sih. Bentar ya Pak, bentar. Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety. Oke. Semangat Bang, semangat. Rajua Channel, mantap. Anda punya channel juga kah? Oh iya loh, ada. Aku makan mie ayam Bang Yo dan harganya murah meriah. Tapi view-nya lumayan loh. 55, 100. Oke, subscribe. Terima kasih Rajwa. Bentar dulu, seperti biasa kita lihat ini lawannya. Astaga, ada fix goal Raul, Romario, Bruno Fernandes, Thomas Partey, Frenkie de Jong, Roberto Carlos, Kimpembe, Achraf Hakimi sama Keylor Navas. Tim playstyle level 100. Aduh ya ampun. Lawannya ngeri amat. Ngeri banget lawannya Pak. Ini jago nih orang-orang kayak gini nih. Saya apa live ini ya, live PES Mobile ya, biar bisa mabar. Well, good evening wherever you are on this most pleasant evening. As you can see, there's been a terrific atmosphere here. There is great expectation, excitement, and it has built nicely in these idyllic conditions which are certainly playing their part in creating a glorious ambience. It's quite a struggle to get in here. Points of access hard to come by, and an awful lot of people gathering to get through the gates. But regardless of that, there's a great feel here and much excitement for the game ahead. Gitu ya mainnya ya? The Emirates awash with red and white. Dor. Aduh, kok nggak masuk itu? Roberto Carlos langsung ke depan. Bruno Fernandes. Bagus Otavio. Strongly challenged there. Raul. Cristiano Ronaldo. Kirain dapat itu dia. Nice Mings. Aduh, buset. Raul. Saya ngeri-ngeri sama ini deh, sama si Ronaldo deh. Sama Cristiano. Thomas Partey. Frenkie de Jong, Raul, Dor, aduh gila kan,
Itu shoot dari luar kotak penalti loh, bisa kena tiang kayak gitu loh. Tuh. Tengah itu. Inzaghi. Waduh. Bersih. Jago nih orang. Ngelek kan? Raul. Romario. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Siapa nama lengkapnya? Aduh, jago kan? Tambah ngelek pula aku. Siapa? Raul ya. Astaga. Elah, sikat lagi masa main. Ayolah. Menang lah kita. Main kesikat mulu Pak dari kemarin. Neymar. Filippo. Nggak dapet, itu rapat banget. Kenapa terupas ke situ? Ngelek lagi. Raul. Frankie de Jong. Oh, Romario tuh bajunya dimasukin ya. Tuh. Bagus. Filippo, come on. Ayo shooting. Aduh, nggak di shooting sama dia. Ini bahaya nih. Untung aja. Bagus Tomiyasu. Kenapa harus di pertahanan kayak gitu? Ya ampun. Memalukan. Ayolah. Well, I'm not quite sure he needed to hold Jangan up malu-maluin play lah. quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Nice. Neymar. Looking to run onto it. Ya. Buset. Partey. Fits. Tuh. Itu Inzaghi kosong. Oh ya udah. Kok nggak masuk sih? Kok bisa nggak masuk kayak gitu? Plenty of room for the shot. It's bounced out. Ngelek, hey. Jangan ngelek dong. Aduh. Gets his pass away. Inzaghi, Filippo. Ayo Filippo. Harusnya langsung sundul itu, atau nggak volley. Gara-gara ngelek jadi delay, Pak. Harusnya langsung sundul itu, masuk gitu. Lihat aja. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Aduh, bahaya banget itu. Oliver Kahn. Aduh, ya ampun, kok ngelek banget ya, ngelek bener. Bangun dong, itu siapa tuh? Nice. De Jong, and here's the chance to counter. And here's Inzaghi, challenge just a bit on the firm side. Well, it didn't look good for a while, but that was Bruno Fernandes. And they got away with it. Siapa ini? Raul ya itu ya? Romario kok di sayap sih itu? IMF apa ya dia ya? Romario ya tadi ya? Oh, it's a lovely bit of skill there. Malah lawannya jago juga lagi. That's been intercepted. Bagus. Not the worst cross in the world, but still room for improvement. Ayolah. Now it's Inzaghi. Nice, Otavio, come on. Inzaghi itu. Filippo Inzaghi. Dapat dong. Well read. Astaga. Roberto Carlos. Bruno Fernandes. And it's Cristiano Ronaldo. Shoot. Bruno Fernandes. Romario. Raul. Ini jago Pak nih orang Pak. Jago, saya ngelek lagi. Udah jago, main bagus, apa kurangnya juga. Saya ngelek udah kesikat. 1-0. Coba 4 shot, 3 on target. Dia cuma 1 on target langsung masuk. Tapi itulah sepak bola. New subscriber Rajwa channel, subscribe your channel. Terima kasih Rajwa.
Arsenal need to get the balance right to sort this out. Ambition must be complemented by just the right amount of caution. Ya ampun, kenapa ke situ nggak ke Partey? Kadang memang apa namanya ekspektasi tidak sesuai realita. Kimpembe dapat Wirtz, mantap. Filippo, kenapa umpannya kayak gitu? Dapat Otavio, come on, itu Wirtz. Ai, tipis. Rada apa angle-nya rada ini sih, rada salah sih tadi angle-nya. Buat finesse. Bolanya rada ke belakang. Dia ngepres tapi dapat loh. Biasanya kalau orang di press loh kok gitu? Bagus Oliver Kahn. Oh iya nge-lag nih. Nge-lag nih. Halo. Nggak ganti pemain. Frenkie de Jong, bagus sekali Frenkie de Jong, come on. Inzaghi, tuh, Ayolah, bisa lah. Kuning tuh harusnya tuh. Merah loh. Merah loh. Kirain kuning. Harusnya keuntungan buat saya. Cuma ya, saya kan main kayak gini. Cara mainnya aja tidak meyakinkan. Ya, come on Frenkie de Jong. Neymar, passing is crisp and sharp. Kok gitu? Nggak ketendang bolanya? Bisa gitu nggak ketendang gitu bolanya? Fix goal. Aduh, dia main possession. Bagus. Nggak ada pemainnya. Nggak ada temen. Tomiyasu, come on, let's go. Crossing. Crossingnya kenapa gitu? Aduh. Ayo bisa yuk. Dia kartu merah nih. Tetap aja Pak. Kalau orang jago mau kartu merah 2 biji juga tetap aja kebantai. Yo. Kelebihan mulu gimana ya cara apa passing bener di PES? Saya kayaknya susah banget passing Pak. Apa karena pemainnya ya? Ayo. Neymar, come on. Yes. Finally. Aduh, susah banget gila. Hakimi. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. Kenapa susah banget lawannya? Ya udah divisi 6 juga sih. Lawannya juga udah susah. Kecuali main di divisi 10. Divisi 10 gampang-gampang. Bagus Tomiyasu, come on. Aduh, buru-buru. Inzaghi, come on. Dapat. Weird. Yes. Let's go. Ya, sweet. Ya, sentil. Kalau dulu SD dijitak. Salah satu gol hoki nih. Ini gol hoki nih kalau kayak gini. Dapat bola di belakang. Langsung attacking dia mainnya. Pelanggaran dong. Langsung nge-lag. Langsung lag. Ayo Thomas Partey. Come on. Lo. Kadang kalau lagi main di tengah. Ayo Tomiyasu, jangan kalah.
Gila wantunya ya. Cristiano Ronaldo. Jangan sampai kebobolan. Tugas kita jangan sampai kebobolan aja. Lo kok bisa gitu? Untung aja. Dia langsung shooting ya, nggak di flashing sama dia ya. Ya, Carlos. Roberto Carlos. Nice. Tuh, nice. Tengah. Ayo, aduh nggak di shooting sama dia. Aduh, fix goal. Siapa ini? Bruno. Kirain Neymar. Ininya kayak Neymar dah. I thought it was going to happen then. Nice. How many more chances can they realistically expect now? Nice. Aduh. Oh, it's a nice idea, but ayo itu Inzaghi, come on, kelar. Aduh. Wirtz. Ayo, aduh tiang. Aduh. Rada gregetan nih. Rada gregetan itu. Aduh, fix gol dapat bola, jangan dong. Serangan terakhir mereka. Ayo dong, 3 poin dong, 3 poin yuk. Bagus, udah buang aja. Lo belum kelar. Sit, halo. Dah. Menang. Alhamdulillah. Wirtz voted man of the match and deservedly so. So there it is. What struck you most about that? Yes, they turned the lost cause into a great cause. It took resilience and character, but they had ample amounts. Nice one. Jim alongside me, and as the fans make their way home. Pakainya 720 ya biar kagak burik. Florian Wirtz jadi man of the match. Ini 4 siapa yang nonton, Pak? Siapa yang nonton 4 ini? Level up 3 sekarang. Oke. Division 6. Berarti buat stay di Division 6 butuh 6 poin, buat promosi ke Division 5 butuh 9 poin. Let's go, gas lagi. Ayo langsung lah ya. Langsung ke Division 5 hari ini, malam ini. Kok sepi ya? Iya, sepi beginilah bro. Apa namanya, YouTuber baru juga. Yang nonton baru 2, iya. YouTuber baru namanya juga bro. Kayak tolong di subscribe biar cepet naiknya. Tapi gak apa-apa lah, iya. Saya coba apa? Semangat. Terima kasih Mas Valdi. Terima kasih Mas. YouTuber baru namanya juga. Bang, mana Razasya? Katanya mau nikah. Razasya siapa, Cok? Main berapa menit, Bang? Maksudnya berapa menit? Sampai kapan? Nggak tahu deh. Sampai kapan? Razasya siapa, Pak? Rafasya kali. Rafasya maksudnya. Aduh, back dia Campbell tuh. Kayaknya kalau di PES-nya 5 menit deh. Satu match-nya 5 menit. Satu babak 5 menit maksudnya. Jadi satu match kurang lebih 10 menitan. Iya itu Bang, katanya mau nikah. Pak, asal Anda tahu ya, anaknya masih SD, Pak. Itu dia masih SD. Udah waktu itu dia ngomong mau nikah ya.
Bang, aku udah subscribe sama like. Terima kasih Valdi. Mantap. Terima kasih banyak. Mainnya di PS apa di PC, Bang? Di PS, di PS4. Saya main di PS4. Kalau di PC, waduh, PC mahal Pak rakitnya, Pak. Bang, aku telat gak Bang? Belum. Enggak telat Bang. Baru satu match juga saya. Kan katanya nikah 100 sub. Tahu deh, nanti ya kalau dia kesini ya. Dia udah jarang juga kesini Pak. Jarang-jarang dia kesini. Kalau malam biasanya siang dia. Aduh. Halo Bang, halo Iksan Maulana. Bang, aku Bocil Winda Basudara WKWK. Bocil Winda kesini, mantap. Tapi sekarang siapa sih nggak tahu Winda? Ya, masuk. In the blink of an eye. Ya. Halo Bang, halo Iksan Maulana. Nah, gini kayak ada yang ada komunikasi dua arah gitu. Jadi saya nggak ngebacot sendiri. Dari tadi ngebacot sendiri mulu. Neymar, come on. Itu tengah-tengah Inzaghi dapat, let's go. Kenapa gitu Pak? Bang, aku siap ya Bang, lupa aku. Bang, abang siapa panutan YouTube? Jujur ya, saya jujur nih, jujur. Jarang nonton YouTube aku, sumpah. Aku sendiri jarang nonton YouTube. Jarang banget nonton YouTube. Biasanya ya live streaming doang. Live streaming, makan, tidur. Live streaming, tidur, atau enggak main biasa aja. Jarang nonton YouTube. Paling ini akhir-akhir lagi aku tonton itu ini Rinko Viceroy. Filippo Inzaghi. Arsenal have hit the front early, a foothold in the game. Well, it's one thing planning it, Peter, but another executing it, and this is proving to be a rather fine execution. Itu Otavio kosong. Aduh, kenapa gocek lagi ya? Goceknya kelebihan. Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. Ayo, come on. Now it's Wirtz. Oh iya, saya beli ini beli Bradway. Kylian Mbappe bermain untuk Manchester United. Rada ngarep sih. Sancho. Wah, jago nih orang. Penalti Pak. Oh, anjay turu. Aduh, nah ayo kita tepis penalti ini. Ayo Mas Pedri, kemana ini? Ayo dong. Oh, diganti kiper biasanya. Oh, enggak ding, si Mbappe. Biasanya orang-orang pro player tuh. Oke, ini dia. Mana dia? Tengah ini. Ya. And formality will level. Tapi biasanya kalau ngelanggar kalau pelanggaran biasanya sticknya getar dah. Kalau itu nggak getar tadi barusan. Ngelek. Ayo. Langsung pada keluar Bang, tinggal aku doang. Masa? Aduh, gila banget nih orang gocek-gocek. Subscribe baru satu orang. Siapa subscribe baru satu orang? Oh, dia punya Xavi loh. Terus sadar. Ayo, come on. Neymar Junior ke tengah. Aduh, Xavi. Luis Diaz. Xavi Hernandez. Luis Diaz. Cesar Azpilicueta. Bagus sekali. Thomas Partey. Gila, Partey. Come on, Frankie de Jong. Come on. Neymar Junior. Neymar. Crossing. Subscriber baru satu Bang. Udah ada yang masuk lagi.
Nggak kan apa namanya? Nomor view di YouTube-ku error apa gimana, Pak? Udah 110, mantap. Caper gue WK. aduh. Apa bocil caper ya? Bocil caper kalau di Winda. Anda kalau caper di YouTuber kecil masih diladenin, Pak. Cuma kalau YouTuber kecil kan nggak ada pilihan lagi kan selain baca komenmu. Mau baca komen yang mana lagi, nggak ada komen lain gitu loh. Ya ampun, nge-lag, aduh tolong. Bang, cara komen gimana? Lah, Anda ngapain itu? Kamu ngapain? Kamu mandi, Pak. Omonganku nggak jelas banget ya. Wah, masuk loh itu. Padahal nggak sengaja mencet kotak. Bang, izin out dulu ya. Terima kasih Rajwa. Bang, visi kentang menyerang. Bocil visi kentang ya. Padahal bocil visi kentang. Padahal kagak pakai visi saya. Ai, terlalu jauh. Tapi dapat loh. Oke. Over the top langsung. Neymar Junior. Aduh, harusnya ke sayap aja itu ya. Otavio, come on. Ya, let's go. Otavio. Kalau Bang Winda tuh ada bocil gacha, bocil langsung spin, pokoknya banyak bocil. Emang apa namanya? Bapak dari segala bocil. Apa namanya sebutannya? Raja bocil ya atau bapak bocil? Apa sih ada apa bapak atau apa gitu? Kayak kepala-kepala gitu deh. Pemimpin gitu deh julukannya. Gue gak nonton live lu, sepi gue liat YouTube. Bocil kematian. Oh, bapak bocil kematian. Iya betul. Hampir aja. Emang YouTube? Iya, bapak bocil kematian. Iya betul. Betul Valdi. Tapi iya loh, apa namanya, rata-rata penontonku tuh bukan yang remaja-remaja, justru bocil-bocil Pak, banyak mampir ke sini. Entah kenapa, makanya saya mencoba untuk tidak toksik. Masih mencoba. Kadang-kadang kelepasan, kadang-kadang. Arsenal are 2 up and on the balance of things I would say deservedly so. They had a very clear game plan, and if they are allowed to continue in the same vein, I can only see the margin getting bigger. Pak. Arsenal head in for half time with a 3-1 lead. Gua nggak bocil Bang. Iya, rata-rata. Saya tahu Anda ngerokok kan. Nggak mungkin bocil ngerokok dong. Kecuali bocil yang emang barbar. Bang, aku keluar Bang, aku keluar dulu ya, aku mau tidur. Selamat tidur. Biasanya nggak deh, udah nggak jadi. Mau ngomong apa tadi lupa. Entah kenapa ya kalau live eFootball ada aja yang nonton. Tapi tadi siang, buset sepi. Kayak kuburan baru. Ayo, crossing. Wah, gue kira lupa sama gue. Enggak dong. Orangnya masih dikit juga, nggak mungkin lupa, Pak. Kecuali udah ratusan ribu. Mungkin rada lupa-lupa tuh.
Tapi kalau viewer lama biasanya inget. Justru kalau viewer lama. And it's Beckham. Pedri. Ayo. Roberto Carlos. Kok situ? Udah nggak boleh. And now the breakaway. Bagus sekali. Bagus. Ayo. Segala kesandung. Wirtz-nya udah balik lagi ke tengah. Bagus. Ayo, come on. Inzaghi. Nggak dapet. Iya, dapet. Aduh, siapa itu kipernya? De Gea ya kipernya ya? Kayaknya De Gea deh. Kemarin kenapa lu gak live 2 hari bang? Rehat dulu bro, capek saya. Apa namanya, kemarin juga nginep di rumah saudara, jadi tidak bisa live. Otavio, aduh, nginep juga di rumah saudara. Ya biasa lah, urusan keluarga. Saya juga hari ini pusing pak, sumpah. Tadi habis sahur baru bangun jam 11. Kalau di rumah orang susah tidurnya loh. Pernah nggak sih? Iya nggak sih? Kalau di rumah orang tuh susah tidur gitu. Pengen cepet-cepet pagi gitu. Ai. Cewek cowok saudaranya. Waduh. Rumah saudara apa namanya om gitu. Ada yang laki ada yang cewek. Campur. Ayo itu, aduh. Gua nggak bisa tidur malah. Iya pak, kalau di rumah orang tuh nggak bisa tidur. Pengen cepet-cepet pagi jadinya. Entah kenapa ya. Udah malah panas banget lagi rumah di pinggir. Jangan deh. Nggak sopan pak, jangan pak. Bagus. Lo apa itu barusan? Untung aja. Saya takut mau ngomong apa komplain. Ayo Florian Wirtz pelanggaran. Udah 110 loh ya. Saya main PES tiap hari. Apa namanya? Ada aja nambah. Alhamdulillahnya nambah. Tapi tadi siang main God of War, buset, sepinya. Ayo itu Inzaghi kosong. Like. Gue nggak ikut. Tadi lo ngomong kayak gitu bang. Nggak ikut apa tuh? Apa mah? Nggak ikut apa? Sumpah. Kadang saya ngomong nggak inget ngomong apaan tadi. Nggak ikut ke rumah saudara atau gimana? Offside ya jelas. Gua nggak ikut tadi lo ngomong kayak gitu. Nggak ikut apa? Saya lupa pak. Ngomong apa tadi? Wan-Bissaka, Mbappe. Oh, he's managed to pinch it off him, and it's Inzaghi over to the left. Ayo Inzaghi. Kenapa nggak ke Inzaghi? Ngeluh Now it's Xavi. Oh iya. Benar. Waduh. Ngeri juga nih orang. Dribble masuk tiba-tiba passing door. Enggak dong, enggak kalah dong, enggak seri dong, ayolah. Come on. Aku dapat aja sih dia. Bagus. Come on. Wirtz, ya, dah. Dah, selesai. Game over. Florian Wirtz. Lah ini siapa kipernya? Kirain De Gea ya? Rambutnya rada mirip-mirip soalnya. Enggak juga sih. Biasanya saya ngeliat nomor 1 pakai jersey MU warna kuning ya kan. Nomornya 1 De Gea.
Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. Ntar malam lah ya, God of War, Pak. Ya ampun, gue jadi penonton sih. Saya besok sahur. Ntar takutnya nggak bangun sahur. Udah. Sit, ayo sit, udah sit. Kelar sit. Sit, wasit. Wasit, udah wasit. Sit, ya. Bang, gue masuk lagi. Nggak apa-apa, Valdi. Nggak jadi tidur kok. Sampai sahur bang, WK. Waduh, sampai sahur. Besoknya tipes. Besoknya tipes langsung. Sampai sahur. Arsenal won thanks to a disciplined game plan. Homework provided the groundwork and nggak bisa. Aduh, kenapa tuh nggak bisa tidur? Anda overthinking nggak? Sotoy banget ya. Ayo, 1 kali menang lagi promosi. Iya, 1 kali menang. Atau 2 kali seri. Emang abang biasanya tidur jam berapa? Paling jam 10, jam 11. Ya normal-normal saja lah. Tidak sampai begadang sampai jam 2 pagi, enggak. Saya masih peduli sama kesehatan. Masih muda. Masih muda. Tapi ya saya lebih lebih suka bangun pagi daripada tidur malam. Enggak juga sih. Lebih suka tidur malam daripada bangun pagi. Iya itu, kebalik. Lebih suka tidur malam daripada bangun pagi. Jadi waktu bangunnya yang digeser. Tergantung mata capek gue. Iya ya. Itu juga salah satu kenapa saya tidur. Ngomong apa sih lu? Gak jelas banget pak dari tadi pak. Alur ngidul aja gitu malam ngomong ya kan, salah ngomong lagi kan. Kenapa tiba-tiba malam? Ngomong sama malam kan beda ya, beda jauh ya katanya ya. Tiba-tiba ke malam. Aduh, dia punya Forlan loh. MGS tuh Jepang ya kalau nggak salah. MLS Amerika, Liga Amerika. MGS enggak dong. Jepang mah Japan League. Dalag-lagapan. Aduh, bingung juga pak. Kenapa ya? Ngomong tuh nggak pernah lancar, jarang banget lancar. Apalagi ngomong sama dia. Iya. Waduh. Ngomong sama dia siapa tuh? Bang, lu main game apa baik? Ini game apa? Ini game eFootball. eFootball ini. Let's go. Ini dia Emirates Stadium. Oh, Tokyo Verdy. Klubnya Arhan. Saya punya si Arhan, cuma nggak dipasang. Baru mulai ini, hei, jangan salah passing dulu dong. Forlan baru megang bola bentar, salah passing. Romario press saja dia tadi, langsung counter. Ada Otavio, come on Inzaghi. Ayo Inzaghi mah. Kenapa passingnya kayak gitu? Lu masih sekolah kelas berapa kalau boleh tahu? Gak maksud kepo. Sekolah saya udah lulus SMP, berarti masuk SMA ini. Mau masuk SMA. Maksudnya ada berapa game lu? Game ada berapa ya? Bentar. Tak cek dulu. Ada 58. Kurang lebih 58. 58 game.
So a breakthrough already. Forlan, aduh, gila jago nih orang. They're not going to make any further progress now. And the finish. They've scored. Gue SMK sih itu. Oh, kalau SMK tuh lebih ke jurusan kan ya? Lebih ke praktek ya? Lebih banyak prakteknya ya kalau nggak salah. Mistakes in those areas are very punishable. Pernah ke gap ngerokok di sekolah nggak? Ngegap bawa rokok gitu di sekolah. Apa di lorong-lorong biasanya kan? Kalau di film. Ngelek. Lah. Aduh. Otavio, Tomiyasu. Ya. Dor. Frankie de Jong. Roberto Carlos. Gagal tadi Roberto Carlos. Intercept dia. Forlan. Otavio, Thomas Partey, ngelek. Kadang banyak yang pakai klubnya Pratama Arhan tapi nggak punya Arhan. Ya sabar. Apa namanya? Ntar ku mainin di Arhan deh di menit-menit akhir. Arhan mah ini cuma beli Pak, tinggal beli, bukan scout kayak di PES Mobile. Kalau PES Mobile kan ini kan apa namanya? Harus scout gitu. GG 58. Cuma nggak ada. Saya bingung main apa Pak. Kalau banyak-banyak juga bingung. Udah pada tamat juga soalnya. Satu kelas bawa rokok, gua aja kan cuma 4. Satu kelas bawa rokok tapi diumpetin di saku soalnya CCTV-nya mengingat. GTA SA, Mobile Legend, FF. Oh itu game mobile ya? Pakai pemandu bakat. Iya pemandu bakat kan scout. Apa trainer ya? Trainer bukan sih pemandu bakat? Atau scout? Scout tuh apa? Nice. Memang apa namanya? Ngelek. Ayo dong, jangan ngelek. Ayo lah football. Tuh, itu loh atas. Aduh, atas lagi. Kiri, Frankie de Jong lari dia. Dicuekin. Aduh. Iya trainer, pakai pemandu bakat. Iya trainer. Oh, trainer. Lah kalau scout itu apa? Pencari bakat gitu ya? Iya, pencari bakat kalau scout. Apa kalau bahasa ininya di PES-nya? Kok nge-lag gini sih? Halo? Tadi match sebelumnya nggak nge-lag banget loh. Mungkin beberapa kali nge-lag. Cuma nggak kayak gini banget. Ayo, come on. Mau Neymar. Alah. Bagus. Lorian ada 3-0 nih, 1 gol lagi saya abandon lah. Biar kehitung cuma 3-0. Ay. Oke. Neymar. Let's go Neymar. Come on. Woi. Romario. Anjay Suhu. Oh, he's picked out the runner. Now it's Sergiono Suhu. Ya gila, dia apa namanya? Subscriber banyak, Pak. Brilliantly cut out. Vitz. Looking to break out. 1000. Vitz. Now it's Inzaghi. Now it's Otavio. Pogba. Gila bisa 1000 ya. And it's Romario. Now it's Forlan. Saya 100 aja susah banget ini. Dapat 100. Dapat 100 saya setengah mati. Buset. Kayak ulangan fisika, Pak. Dapat 100-nya setengah mati. Dapat 80 aja udah syukur-syukur. Oh, emang bikin emot kayak gitu ini ya, apa namanya? Susah ya? Sergio mau
Mau malam bang, buat tinggal beri rokok buat sekalian sahur. Terima kasih. Patar Anda apa namanya? Santai aja. Ya, tiap malam beli rokok ya. Aduh. Kok nggak maju lagi Inzaghi-nya, nggak mau wantu lagi dia. Ayo, plus bisa bikin kayak gitu. Tapi kalau masa 7 juta subscriber lo harus semangat. Semangat banget, gila ini, gila membara ini. Membara banget ini. Sumpah. Semangat banget ini. Udah semangat banget. Apa itu malas-malas? Apa itu rebahan? Hei. Apa itu rebahan? Arsenal now need to set about their task very professionally. If they do, then the chances will come, and from there, the focus will zoom in on their finish. Bagus banget. Aduh, dikolongin bagus banget itu, padahal ngolongin kayak gitu. Alah, tiang. And here's Inzaghi. They've got it again. It's a good ball, and he could. And the shots. Gila. He can pounce Ya. on that. No mistake. It could be a lifeline. Two more needed. Jangan pantang menyerah, gila. Aku semangat ini, aku semangat banget. Gila. Semangat banget ini. Ayo. Udah semangat banget ini. Sumpah. And it's Neymar. And the counter is on. Partey. Now it's Neymar. Footballing with usually identifies with running room, and we've just seen a prime. Kayak Bang Brando dulu penonton masih sepi dibully. Saya belum pernah dibully sih di YouTube. Tapi dia semangat akhirnya. Ya gitulah, apa namanya? Yang susah tuh di YouTube tuh konsisten susah banget ngejaga konsisten itu. Setiap hari live streaming, setiap hari upload video. Saya aja nggak kuat setiap hari upload video. Ya udah live streaming aja lah. Soalnya nyari konten tuh susah-susah gampang. Nggak sekali record tiba-tiba langsung dapat konten. Makanya saya live streaming. Ya. Makanya live streaming. Ini bikin apa namanya, bikin highlight aja males banget ini, belum diedit-edit tuh highlight. Cuma dipotong-potong doang. Nearly, but nearly is nothing. Ingat apa tuh? Panjang banget. Ayo Partey, aduh nge-lag pula. Bagus sekali orang Jepang. Inzaghi, come on, let's go, lewat. Yes. Ingat kata Bang Brando, kita tuh kalau menjadi YouTuber semangat, jangan kata orang. Ya memang seperti itu. Nggak jadi YouTuber doang. Jadi manusia memang seperti itu. Ya, masuk. Iya. Bisa masuk bolanya. Darjono mana udah keluar kah? Dia beli rokok kan? Lagi keluar dia. Jangan selebrasi kocak. Kenapa selebrasi Anda? Masih kalah juga 2-3. Bagus. Untung aja. Langsung buang aja ke depan. Inzaghi. Bagus. Wirtz, come on, dapat. Ayo. Apakah babak kedua akan dikuasai oleh saya? Well, he is the type of character who rises to this sort of challenge, and he will be back for more. Ngelag Saw that coming. Now it's Wirtz. Now it's Otavio. Ayo.
Aduh, nge-lag Pak. Kagak ngesut-ngesut manusianya. This is a really front-footed approach. Spot on, Peter. Bahaya Forlan. Akan. Dilepas sih sama orang Jepang itu. Ya. Paul Pogba. Nice, Roberto Carlos. Inzaghi. Waduh, gila. Keras sekali itu. Ayo dong, mana dong pemainnya dong? Thomas Partey. Alalah. Dikit lagi. Sorjono, abang-abang atau bocil? Udah SMK kan dia? Mas emas. Udah SMK dia, Pak. Ayolah, seri lah, ayolah, bisa lah. Nice. Crossing. Inzaghi. Dikit lagi. Apakah teori ganti pemain? Ya, dia udah main di belakang aja. Udah santai aja sih dia. Nice, Mings, come on. Oke, come on, Thomas Partey, come on. Why, Thomas Partey, why? Oke, masih ada, come on. Wirtz, Inzaghi. Arsenal need to give it everything they have, kitchen sink included. Come on. Ball into space. Shot at goal. It's loose and there's in for the pieces. Yes. Let's go. Dying minutes. Gua aja baru kerja tapi udah lama. Kerjanya dari tahun 2021. Bang, lo orang mana? Orang Depok. Oke guys, balik lagi bersama gue Serjono. YouTuber banget. Apa tuh? Mukbang sekalian nunggu buka puasa. Aduh, saya tidak nonton. Tahu jadi mau main apa? Tim Kot aja ya kalau mau mabar FF. Live COC nih yang mau lihat silahkan lihat. Mukbang sekalian nunggu buka puasa. Hey guys, pembukaan FF Global bucin, gue ikutan. Mantap. Semangat. Bang, lo lah sama. Kita gue tinggal di Depok. Saya Depok pinggiran, Pak. Udah mau masuk ke Jakarta Selatan. Tanah Baru. Nggak jauh dari ini, Tugu Depok. Kalau kamu tahu Tugu. Yang itu kena copyright. Iya, pakai lagu apa tuh namanya kemarin. Tapi begini ada yang nonton loh, 23 loh. Apa? Lily was a little girl. Ya itu. Kena copyright Lily. Ya sama, masa sama bro. Anda di daerah mananya? Lumayan 23, iya lumayan. Kalau di TikTok, coba aja upload di TikTok bro. Uploadnya konsisten tapi gak ada yang komen. Saya komen kemarin di video dia. Sepi WKWK, tenang. Ini beberapa tahun lagi atau beberapa bulan aja deh, beberapa bulan atau setahun pindah rame. Nama TikTok lu apa tuh? Sorjono ditanyain. Nama TikTokmu? Saya tidak main TikTok soalnya. Sosial mediaku ada di bawah ya. Boleh kali follow Instagram, Facebook, Discord. Oke, kita lihat musuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti pemain bagus sih, nggak mungkin jelek. Oke, logis, masih logis pemainnya.
Masih masuk akal. Pen winner kalau nggak salah, aku lihat dulu. Saya lagi makan bang sambil lihat abang, sambil lihat live abang. Semangat bang, terima kasih Irfan. Terima kasih banyak. Jangan lupa di ini subscribe seperti biasa ya kan. Formalitas YouTuber minta di subscribe biar cepet naiknya, biar cepat berkembangnya. Welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone. Son Heung-min, we're all looking forward to a feel-good game. Bintang dari Korea yang membela Tottenham Hotspur. Old Trafford can. Some terrific scenes at the Stretford end. Things have got underway here pretty promptly. Nice. Sends it forward. Ay. Brilliant interception. It's a good ball and he could be in. And now the 30 pengikut, fotonya pakai jaket merah kan. Saya belum cek, bentar saya cek deh itu akun TikTokmu. Looking to break out here. Brilliantly cut out. Dapat Inzaghi gol nih. Masih rapet sih itu. Ayo dong Inzaghi bangun. Aduh. Kagak bangun-bangun loh dia loh. Siapa ini? Pepe pemain Arsenal. Forlan bahaya ini. Bahaya Iki bahaya. Megang motor Supra. Iya. Supra banget anaknya ya. Supra banget. Weird, come on. Florian Weird. Otavio. Shooting Otavio. Gila. Kagak masuk dari tadi, di blok mulu sama dia. Thiago Alcantara. Gagal tadi. Thiago Alcantara. Gua follow lu, super bapak. And that interception was most necessary. And it's Aduh. Fits. Aduh, sampai copot nih headset. Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense Memanfaatkan kondisi banget ya. Son Heung-min. Well, that is one way to stop him. Ada aja. Referee's given a throw. Oke, masuk ke assist. Kalian YouTube gua, subscribe YouTube gua, jangan lupa. Subscribe YouTube-nya Sarjono. Oh, good steal. He just read it. Ngelek. Alamak. Buang. Oke. Carlos can get it clear. Search Aurea. Paul Pogba. Forlan berbahaya. Nice. Ayo counter. Neymar, Frankie De Jong. Come on. Aduh, passingnya ayolah. Rafael Varane. Search Aurea. Thiago Alcantara. Makanya bisa ya foto pakai Supra. Bapakmu nggak lihat po? Ai Thiago Alcantara, Topas, Forlan. Fotonya yang monyet lagi senyum. Aman loh Kak, aman berarti. Jadi bapakmu juga nggak tahu kan Anda punya TikTok? Tahu nggak dia lu punya TikTok? Akhirnya ku dapat juga. Orang gila ya. Rada berbahaya tuh. Ayolah. Come on. Alah.
Thiago Alcantara. Gagal lagi dia memberikan umpan. Neymar Junior. Ya, bagus sekali Neymar. Ih, kena dapat lagi loh. 15 minutes till half time. Gila, di press terus loh. Dia rapat banget Pak defense-nya. Padahal dia main balance loh. Alah, kenapa ke sono? Enggak, bapak gua, aduh. Kok gelap lilin, tolong lampu, tolong. Ya, masuk. Ambil bola boleh? Ambil bola. Oh, enggak. Lupa, gue gak ikut-ikutan. Bang, gue keluar dulu ya, gue mau tidur, ngantuk mata berat. Siap, terima kasih Valdi. Bercandaannya bobo bapak. Gelap. Loh, kok kesana? Frankie Diong, come on. Loh. Ada aja ya. Jangan bahas itu, takut gua. Iya, sama. Ayo Inzaghi. Tidak back heel dia. Biasanya back heel kalau kayak gitu. Nge-lag nih. Rada delay, Pak. Bagus Neymar. Balik. Bagus sekali Roberto Carlos. Nge-lag lagi. Lihat. Out. Gak apa, santuy, dadah, bye. Terima kasih Valdi. Mampir lagi ya. Datang lagi. Mampir lagi sini. Saya live tiap hari kok. Mungkin weekend nggak bisa dipastiin kalau weekend, tapi weekdays pasti live. Dari Supra Bapak berujung canda gelap. Aduh, gelap banget. Tiba-tiba dia nyetus loh kayak gitu loh. Saya nggak ada mancing-mancing ya. Saya nggak ada mancing-mancing nyebut buat bercanda kayak gitu. Saya nggak nanya bapak kau masih ada nggak ya. Aman ya, aman dong. Saya cuma bahas Supra Bapak itu aja. Supra Bapak. Nggak ada bapak kok masih ada. Anda masih punya bapak? Nggak ada. Ini lawan kenapa nih? Halo. Aduh, masih 2-1 ya. Ayo hei. Musuhnya kenapa nih? Aduh, aus Pak, sumpah Pak. Gue cuma ngomong Supra Bapak. Lah, saya cuma baca komen Pak. Buset, kesono. Saya cuma baca komen. Nggak dapet. Masih ada 45 menit kedua. Tutor long ball. Waduh, saya tidak main long ball, Aldino. Oh. Aduh, jatuh. Saya tidak bisa main long ball. Saya mainnya wantu-wantu aja. Saya nggak jago-jago amat. Dan by the way, ini bukan PES Mobile ya. Kok banyak yang ngira ini PES Mobile ya? Kenapa gitu? Mungkin gara-gara lingkaran-lingkaran itunya ya? Mungkin ya. Ini siapa nih? Nakata. Kemon, bagus banget, gila.
Frankie De Jong, tapi nge-lag. Oke, sabar. Ayo. Kenapa ekspresinya hu gitu ya? Kayak simpanse, tau gak simpanse? Ah, Forlan bahaya Forlan. Gol lagi, gila nih Forlan satu. Orang satu gila, benar. Sumpah. Larinya kayak ngejar maling, Pak. Sumpah, lari kayak maling kenceng banget, lihat. Emang udah ketinggalan sih back saya. Cuma larinya kenceng amat. Malah saya nge-shoot kagak masuk lagi. Keblok mulu. Dapat lagi dia loh. Ya. Untung aja. Shootingnya jelek. Ayo. Haji Nakata. Ayo dong Nakata. Oh. Tor. Nice. Dapat Neymar. Come on. Jangan ngelek-ngelek. Ayo dong. Jangan ngelek-ngelek dong. Nice. Come on. Neymar. Come on. Alah kok gitu. Inzaghi. Yes. Aldino PP YouTube FF video PS konsepnya collab. Apa tuh? Taruh saya lihat dulu. Sabar. Ntar saya lihat. Frankie De Jong sundul. Tomiyasu. Shooting Tomiyasu. Otavio. Aduh. Bagus Mings. Come on. Gila, bagus banget prediction dia. Tomiyasu, come on. Free point Inzaghi, kosong. Gila. Emang lagi anyap aja apa gimana sih ini? Dari tadi tendangan ditepis. Keblok lagi. Tendangan keblok. Frankie De Jong, come on, bagus. Offside. Balik. Sekedar hiburan, asik, mantap. Iya ya. Ini FF. Namanya Gary coy. Tommy Toxic apa tuh? Apa itu? Gary sama Tommy Toxic. Alah, bahaya banget tuh tengah. Untung aja, bagus, Mings. Untung di PES nggak ada handball. Shifted upfield. Now it's Inzaghi. Otavio. Lovely ball into space. Filippo Inzaghi. Dapat Neymar, come on. Ayolah. Tadi Tomiyasu kan, oh iya. Tomiyasu. Nggak ada bocil kan malam ini kan? And here's the chance to counter. Fits. Tuh. Otavio, come on. Otavio, bagus. Neymar gebok. Ya. Come on. Tomiyasu jadi Tomiyasu. Tomiyasu sama Tomiyasu beda, Pak. Come on, bisa. Tatonya Neymar detail juga itu di belakang tato sayap itu. Anak orang ayo. Gimana lagi?
namanya begitu ya. Aduh, gila kan, Forlan tuh rada gila ya. Nice, come on, Otavio, Florian Wirtz. Yes, Neymar. Frankie De Jong, yes, Frankie. Oh, penalti. Halo Bang, saya kembali lagi. Halo Purnama. Halo Purnama, selamat datang kembali. Yuk, bismillah. Ayo. Come on. Ayo, come on. Neymar Junior. Come on. Yes. And formality will level. A picture of confidence that was never missing. Ya, mantap. Dari tadi saya comeback-comebackan mulu nih. Ya, makanya bro, bulatnya jangan dipencet. Dan by the way, untung gak ketepis sama si Oliver Kahn. Paul Pogba, Thiago Alcantara, hanya gila ini Forlan, sumpah nggak ada akhlaknya Forlan, astaga. Kalau saya ganti pemain deh. Ganti pemain Pak, sabar Pak. Udah dikasih harapan, seri ya kan, promosi. Oh iya, masuk. Astaga, ya ampun. Kenapa gitu loh? Why? Forlan terlalu OP Pak. Apakah di PES lag pula? Forlan hat-trick tuh ya tadi. Case close, udah kalah. Astaga. Iya, udah Bang, lu menang Bang, udah Bang, iya. Aduh. Ya nonton lo sama gua doang nih ya. Udah biasa Bang kalau kayak gini mah. Udah biasa, tadi siang aja cuma nonton sendiri. Ya sih, orang sekolah, orang kerja ya paham apa namanya kalau siang. Saya apa? Ngapain dari tadi siang? Ya. 5-4 loh. Gue sih nggak bisa nontonnya, nggak apa bro, santai aja. Kan kalau siang kan game-game bocil. Udah selesai ya. Oh belum selesai. Teman dapat. Ayolah jangan nge-lag lah, aduh nge-lag banget, tiba-tiba nge-lag kayak gitu, aduh ya Allah Konami. Ya udah 5-4, berarti satu match lagi. Lah. Males banget tuh. Gak tahu jam live lu siang berapa mah? Ya jam 1 biasanya udah live. Biasanya jam 1 udah live kok. Aduh, capek Pak. Ngomong ngoceh tuh ternyata capek ya. 111 mantap. 111 triple 1. Respect. Mantap. Kok ngamuk? Sumpah Pak, kadang tuh keselnya main bola tuh kayak gini.
Udah dikasih harapan, udah comeback 3-3. Tiba-tiba Forlan lari ngibrit dia. Tiba-tiba nge-shoot masuk. Coba. Kayak mana itu? aduh ngibrit dia lari di tengah. Elah. Aku udah capek. Sumpah Pak, ini udah pusing Pak, ini pala udah pusing. Aduh, ketemu Division 4. Ketemu Division 4 loh. Kok bisa? Aduh, capek. Oh, ini Phillips tuh DMF-nya si Leeds United kalau nggak salah. Phillips. Aduh. Mau rebahan sambil nonton TV. Rebahan sambil nonton TV plus dapat duit, udah. Siapa yang nggak pengen gitu? Ya kan? Oh ya kan, Firmino jadi right wing loh. Rebahan, nonton TV, dapat duit, hujan, enak banget, gila. Sebenarnya nge-YouTube kayak gini seru loh. Kan hobi kan kalau main game. Dari hobi bisa jadi duit, tuh seru tuh, bagus tuh kayak gitu tuh. Enak kerjanya gitu. Beda kalau Anda jadi PNS. Bercanda. Wih, orang miskin jadi auto kaya, kemiskinan menurun. Ya, betul. Masalahnya Indonesia negara luas, Pak. Makanya gaji, tunjangan itu pada kecil, apalagi UMR. UMR berapa sih sekarang? Nggak nyampe 8 juta, nggak nyampe. Waduh, foul. Kayak yang katanya kalau punya keturunan dibayar, sama anak di bawah 18 tahun dapat ini kayak semacam gaji atau uang jajan lah sebulan. Di negara mana itu ya? Di Eropa deh yang remaja itu. Hampir lewat tadi. Pagar hidup. Loncat aja dia. Tomiyasu. Frankie De Jong. Thomas Partey. Alah, Mak Jang ngelek kali, Mak. Ya, Roberto Firmino. Dia nge-press gitu loh, langsung double press gitu loh. Ngeri juga. Tuh, itu nggak dapet. Itu pun hanya hayalan. Aduh, ngehayal seru bro. Dulu tuh nggak jadi. Aduh, udah capek. No, he couldn't get the direction he needed. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. Aduh, ya ampun. Aduh, ini orang ngerti main lagi. Alah, Pierre-Emerick Aubameyang. Kalau ketinggian jatuhnya di pohon pisang. Elah. Ayolah, come on lah, ayolah, bisa lah, ayolah. Tuh, Lipo.
Ayo dong, kok nggak di-shoot sama dia? Flico, come on. Otavio. Oh, Wirtz ternyata. Florian Wirtz. They are level. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Lovely goal. Pokok pisang. Long ball. Anda di PES kayak gini masih main long ball? Ini eFootball. Namanya aja bukan PES Mobile. eFootball. Anda masih main long ball? Kok bisa pikiran Anda main long ball? Nakata, dapat Frankie De Jong, mantap. Thomas Partey. Lu coba dah, Bang, live game FF, siapa tahu penonton meningkat. Saya tidak main FF masalahnya. And it was accepted with the utmost glee. Well, the finish looked a guarantee once he was found all alone, and it's. Saya tidak main FF. His second of the game, and an eye now for the hat-trick. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Nice, Otavio. Chooses to go back. Can he finish? Hai, Florian. Nggak nyoba aja main. Kalau live streaming gitu, live streaming Free Fire. Intercepts the throw. That's well read. Free Fire yang sempet sih dulu sempet main. Dulu sempet main. Beberapa tahun yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu. Buset. Kalau live streaming dari HP ini Pak panas Pak HP-nya Pak. Itu dia masalahnya. HP panas. Kagak kuat. Memori aja udah mau penuh ini. Buset, pelanggaran dong. Oh enggak loh. Tengah. Pepet tengah. Buset. Dari tadi dijatuhkan wae. Ayo Thomas Partey. Ya. Inzaghi masuk. Let's go. Ya, oh ini mainan SD nih dulu nih. SD mainnya begini nih. Cuma dulu SD tuh ininya ke tembok. Tahu tuh gimana maksudnya main gitu gimana? Lari ke tembok. Ada yang berdiri tembok, terus yang di ujung kayak bongkok gitu. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better possibly. Tuh. Ih, bagus. The ball is loose and the chase is on. Alah. And here's the chance to counter. And it's Aubameyang. Forwards and with intent. Well seen. Bagus Frankie. By fiddles it through, and there's his chance to lead the counter. Now it's Wirtz. Now it's up top, and he's had a shot. Bagus banget gila itu flashing kayak gitu saya suka. Sekarang kan yang rame FF itu kalau nggak salah pernah lihat namanya Bang Hujan. Dah itu, nah itu pindahan dari game PUBG kalau nggak salah main FF langsung rame. Iya kalau main FF main PUBG kan apa namanya komunitasnya aja udah gede gitu ibaratnya. Komunitas FF sama PUBG apa kurang gede di Indonesia? Gede banget. Tapi saya nggak ke situ loh. Apa namanya kayak game-game battle royale. Kayak gimana gitu. Enjoy untuk beberapa match. Apalagi kalau main sama temen. Kalau main sama temen itu udah seru banget. Tapi kalau main sendiri nggak ada temen, ya apa gitu. Kayak nggak seru aja Pak main solo, main sendiri.
Partey. Lebih seru kalau ada temen. Neymar. That's a good intervention. Saya juga dulu kalau temen nggak main, saya nggak main. Nggak pernah main solo, nge-push rank solo. Jarang banget. Aduh, bagus Thomas Partey. Come on, itu Otavio. Lari Otavio. Come on. Frankie, Filippo. Aku Frankie sih. Frankie mana lagi itu? Iya, mumpung peluang ini. Gue temannya bang, sekalian collab. Collab. Aduh. Nanti saya pikir-pikir dulu deh. Aku pikir-pikir dulu. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. Well, time to catch your breath after a manic first half. Goals and more goals, but only one between them. Kok nggak narik dia? Si Otavio. Luis Diaz ke tengah, ada Pierre-Emerick Aubameyang. Bagus sekali tadi orang Jepang. Siapa sih namanya? Morisige. Roberto Firmino. Oh, this is a real show of character. Rather than let their heads drop, they stood proud and fought hard. Brilliant. Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate it. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over. Bagus banget gila umpannya. Filippo Inzaghi. Come on lah, ayolah. Come on. Now it's De Jong. Filippo Inzaghi. Alah. Gue cuma ngasih saran doang sih ya. Terima kasih sarannya. Saya pikir-pikir dulu pak. Sebenarnya gamenya nggak jelek. Jelek sih enggak. Seru-seru aja. Semua game seru lah. Ih bagus. Flashing Neymar. Rada nge-lag tapi tadi. Gila. Shootingnya Anda lihat tidak itu? Ini replay ya, replay. Kalau dia ngasih replay. Ya, nggak dikasih. Skip sama dia. Gila loh, bisa loh. Masuk loh kayak gitu loh. Itulah kelebihannya finesse sama flashing. Inzaghi dapat pak. Thomas Partey. Channelnya dulu banyaknya itu pas konten hal gaib. Sekarang gue ganti game. Hal gaib. Uji nyali di toilet sekolah. Luis Diaz, bahaya banget ini. Aubameyang. Auba. Untung nggak masuk pak. Gila, aku baru saja mengalahkan Division 4. Dia Division 4 kan ini. Woi. Bagus, ayo. Otavio, come on. Alah. Ih bagus banget gila wantunya. Ya, come on 5-3. Filippo Inzaghi. Brace. Macam itu kan paranormal itu banyak peminatnya anti bocil itu mah ya. Kalau paranormal apa namanya ada aja yang nonton pak. Kayak apa namanya? Apa sih itu dulu apa yang podcast itu yang Ruben Onsu siapa yang adeknya si Ruben Onsu yang apa podcast gitu channelnya yang beberapa waktu lalu pernah trending terus. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Now it's Neymar. Wirtz.
Wih, Wirtz. Gila menggila. Ya, let's go. Come on, Neymar Junior. Jangan selebrasi deh. Respect. Jangan selebrasi. Frankie De Jong. Keras juga itu. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition looked completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. Nggak dapat loh. Wagner, Roberto Firmino, Pierre-Emerick Aubameyang, bagus. Nyali berani nggak lu bang? Nggak, sumpah. Saya paling takut tuh horor-horor kayak gitu. Udah. Bukan apa-apa. Pas nontonnya tuh berani, pas nontonnya. Cuma pas malam, pas mau tidur, aduh, bener-bener. Untung sekarang ada yang namanya HP. Jadi nggak takut-takut banget. Waduh, tangan dewa. Ya udah. Siapa nih, Luis Diaz? Kok mukanya kayak gitu, Luis Diaz? Udah, sudah, Aduh, udah paling takut saya kalau kayak gitu. Wirtz ganti deh, udah capek dia. Wirtz ganti si Brahim Diaz. Maka sumpah, udah nggak berani saya begitu Pak. Udah deh, lu mau nonton horor, lu nonton deh, gue keluar gak apa-apa. Sumpah, keluarga pada nonton ya di ruang tamu, gue keluar. Pura-pura mandi. Padahal mah di dalam nongkrong. Atau nggak keluar, ke teras. Atau nggak masuk ke kamar. Udah paling udah gedek. Terus suaranya digede-gedein gitu. Aduh. Bahaya. Bagus Oliver Kahn. Itu kosong, Brahim Diaz. Nice. Tagiur. Brahim Diaz ini. Come on. Alah, kok gitu? Ih, bagus. Roberto Carlos. Sayang sekali tadi. Luis Diaz, aduh bahaya banget ini. Aubameyang, Amayang. Brahim Diaz. Amayang ya, Windah, Amayang. Oh, that's well spotted. Diaz. Poor pass that, sloppy. Gets his pass away. Hati-hati di belakangmu loh bang. Bacot. Udah. De Jong. Sumpah. There will be 3 extra minutes. Lovely ball into space. And he's in a really good position here now. Oh, great chance. Patrick. Not once, not twice, but 3 times. Not one, not twice, not but 3 times. Nothing he could do about the Kok ngamuk? Well, it still had to be finished off. Ya, So well done apa to the goal namanya? scorer, but the keeper should have done a lot better. Jangan bahas lagi, gue takutnya lo gak bisa tidur lagi. Kalau kemarin tidur, nggak bisa tidur gara-gara di rumah orang. Sumpah, saya kalau ke hotel, ke rumah orang atau nginep bukan di kamar sendiri lah. Kok melek terus gitu, sumpah melek terus. Emang kayaknya kalau bepergian, kalau ada nginep-nginep gitu harus bawa obat tidur kayaknya. Oke, kita promosi ke Liga Division 5. Nice. Mantap. Buset, 13 poin buat promosi. Waduh, susah sekali. Udah ada yang di divisi 1 loh, itu 0,1%. Siapa itu, hei? Coba kita lihat.
My ranking, nggak ada. My ranking, saya tidak masuk ranking. Wih, ke hotel nggak tuh lah. Apa namanya? Siapa emang yang nggak ini? Nggak pernah ke hotel? Ya pasti udah pernah nginep lah, minimal nginep lah di penginapan atau di mana gitu. Oh ini tuh ada rating ya, 2000 lah. Cara iniin ratingnya gimana? Cara ngeliat rating saya? Atau harus ini ya division 1 dulu ya? Kayaknya division 1 dulu deh baru bisa rating. Gue liat hotel aja, masa? Lihat hotel masa nggak pernah? Anda tinggal di mana emang? Apa biasanya kalau di kampung-kampung tuh ada apa namanya homestay, penginapan gitu yang berbayar. Kalau bukan di HP gak pernah lihat gue. Aduh. Ntar, tenang aja. Apa namanya? YouTube-mu kan udah 1000 nih. YouTube-mu udah 1000. Udah dapat monet belum? Monet. Kalau itu pernah iya homestay kan, biasa di kampung-kampung ada tuh, atau di kota-kota apa namanya? Kota-kota biasanya homestay itu yang ada pantainya atau di gunung, dekat-dekat gunung. Oke, tunggu. Belum dapat monet. Oh, belum 4000. Oh, belum itu ya, belum yang per jam itu ya. Nggak apa, beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi diundang ke YouTube Funfest. Hotelnya dibayarin. Dibayarin hotel nanti YouTube Funfest. Ada prosesnya lah. Saya juga hotel paling jauh ke Bandung. Paling jauh ke Bandung hotel. Paling Tasik. Udah Tasik paling jauh Pak, nggak pernah kemana-mana lagi. Naik pesawat aja belum pernah. Naik kereta sekali, yang kereta antar kota. Paling banter MRT. Nagelsmann, waduh Nagelsmann, Alexander Arnold, Rudiger, Kelleher, Virgil van Dijk, Andre Robertson, Calhanoglu, Fabinho, Pedri, Harvey Elliott, Roberto Firmino, Luis Diaz. Amin, dari doakan. Amin. Hotel yang 500.000 per malam juga ada dong. Ada kan? Yang kayak macam-macam Red Doors. Saya juga nginep hotel nggak mahal-mahal Pak. Well, a very good evening to you wherever you are. I do hope that you can join me in appreciating this truly beautiful Emirates Stadium. A night that is absolutely ideal for a game of football. The scenes here really are something. A beautiful picture under the floodlights. Traffic and transport round here not the kindest, but regardless of that, the fans have found a way of getting here. Roberto Carlos. There is a sense of crossing. Flipo, tidak dapat Flipo. Dapat, nice. The Emirates awash with red and white. A sea of shapes to shoot. Ya. Let's go. Early goal. And what a great way to start the game, to spark the game. I mean, the captain has basically triggered a contest that should be even livelier than we anticipated. Get your seatbelts on. This could be rather exciting. Oh, ini double press ya. Beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, I think two keepers would have had a hard time keeping that one. Firmino kok bisa? Firmino tuh bukan goal poacher kan, dia lebih ke false nine kan mainnya. Firmino tuh. So a breakthrough already. Ayo, passing. Aduh, nggak passing gila. Nolek. Octavio. Oh, what a ball is in here. Hit into the middle. And the goalkeeper's got a good palm to that. Shot a goal. Aduh. Oh, what a Bocor daerahku. Oh, that's a sparkling Daerahku, lu serem nggak Bang? Daerah lu serem nggak? Saya tidak pernah ngeliat Pak begitu-begituan. Semoga aja enggak ya. Nggak bakal ngeliat ya. Saya nggak mau ngeliat begituan. Kagak mau udah.
Buka mata batin. Udahlah, nggak mau lah, udahlah. Mau dibayar juga nggak mau. Udah, daripada hidup saya nggak tenang. Saya mau kehidupan yang normal-normal saja. Tidak, jangan seperti itu. Tolong jangan seperti itu ya. Segala dikasih emot begituan lagi coba. Emot apa namanya? Bagus, Mings. Alah. Kenapa clearance-nya kayak gitu, halo? Luis Diaz. Ke tengah. Roberto Firmino, Harvey Elliott, shooting. Waduh, tipis banget itu. Certainly made himself a big nuisance in applying the pressure to force the error. Kalau tidak mata-matiin di buta, cuma ngagetin dan mencium bau tidak sedap, pasti muntah. Udah ngeri dah. Orang ngapain gitu, mau ngeliat. Aduh, saya emang nggak mau. And that interception was most necessary. Awas, hati-hati. Nice. Florian Wirtz balik. Kenapa nggak ke ini Otavio, malah ke Tomiyasu. Tomiyasu udah tahu Tomiyasu kagak naik. Yang naik Carlos. Ya bagus, Roberto Carlos. Bagus. Ayo, come on. Counter. Ngelek. Seru bang, sumpah kagak bakal gabut dah, udah hei. Mending gabut sekalian udah. Mending gabut sekalian. Daripada begitu. And now they can clear their lines. Now it's Çalhanoğlu. Cleared away. Ya. Gila. Belagu ya, padahal baru unggul 1-0. Florian Wirtz, come on. Maju. Lewati dia. Come on. Rebut. Pedri. Çalhanoğlu. Pedri. Çalhanoğlu. Roberto Firmino. Otavio, come on. Tomiyasu, ayo. Lah. Ngerjain YouTuber live streaming, cek itu. Anda ngakak bisa, kok bisa ngakak? Really well taken goal. They have grabbed themselves an equalizer. Buriram United clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score. Lemes. So, gimana? Lemes Besti. Buriram United grabbed the equalizer and we're all square. Look Peter, I was on the fence before. Inzaghi di tengah. Gak nyampe bola ke tengah. Early ball out from the back. So what can they make of this? Çalhanoğlu. Bagus sekali. Mings, come on lah, ayolah, jangan kebobolan lah. Penalti, mantep banget. Mau teriak tapi capek. Harvey Elliott tengah. Niat banget lagi. Hobi gue ngerjain orang mah cuma buat bercanda, tapi gak sampai parah sih kalau ngerjain orang. Ya pasti aman lah kalau ngerjain apa namanya. Bikin ini bro, apa namanya, prank konten. Bagus. Offside. I think that's offside. Yes, it is.
tipis banget. Tadi mau ke Neymar tuh padahal. Aduh, Partey udah habis no, staminanya no. Udah gak ada stamina lagi dia. Alah, jelek banget. Untung nyampe tapi. No, he wasn't gonna let him past. Looking to break out here. Hati-hati Luis Diaz, kencang nih orang nih. Excellent challenge there, uncompromising. Alah. No, he's had it nicked away from him. He's in here. Looks a foul. Pelanggaran lagi. Prank apa bang? Live kah? Enggak apa? Apa namanya? Prank kayak video prank di YouTube. Nge-prank temen. Cuma kadang takutnya pranknya jadi freak. Wah. Oh, special. That is a special goal. About as smooth as it gets. And again, they simply do not know what has hit them. That was beautiful. Something close to genius. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Aku capek. So the lead now is 2. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition looked completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. TAA. And the half-time whistle goes. Mending jangan main game aja. Oke. Aduh. Here we go again then. Capek. Look, before they might get too carried away. There's the hit. Yes. And the lead is extended still further. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. Ampun. So now the difference is 3. Lemas banget saya, Pak. That's been cut out. Well played. Partey. Vips. Now it's Inzaghi. Dia udah defense aja lo main lo. Partey. It's a good spell of possession this. Ah, yalah. Elliot. And it's Firmino. Habis ngapain aja lu bang di hot? Now it's Roberto Firmino. Saya apa dari tadi di rumah Pak. Itu hotel udah lama. Sebelum Covid itu mah hotel. Well, you can only praise the keeper for standing up to his opponent like that. Positif dong pikirannya. Dari tadi di rumah ini. Gak mungkin saya live streaming di hotel. Fabinho tries a shot. Vids. Arsenal can counter promptly here. Ayo bangun dong. Ayo. Arsenal with a chance to counter attack now. And it's Neymar. Filippo Inzaghi. Ya bagus. Ya, let's go. Ambil bola. Oh, nggak diambil ya. Bagus nggak tuh gol? Kurang bagus apa itu tiki taka? Peter, I can tell you that was nothing short of a cold-blooded execution. Ih, gak ada pemain, gak ada temen. Roberto Firmino, Luis Diaz. Ya, masih aman. Ayo, come on. Come on, Partey. Pedri. Oh, he's managed to pinch it off him. Ya, untung aja. Neymar. Alah, ayolah sabar. Abis ini mau rehat ke live-nya enggak? Masa rehat sehari live, rehat lagi enggak dong? Susah Pak, apa namanya ngebalikin views-nya Pak kalau sehari 2 hari nggak nge-live. Viewernya pada hilang langsung. Oh, good read. And here's Inzaghi. Now it's Vips. Filippo Inzaghi. Great Neymar. Alah. Big relief. It just needed better contact.
Oh, I'm not sure what he had in mind, and I don't think he knew either. Allah. Gila, dia all out defense, Pak. Lihat, Pak, parkir pesawat dia, lihat tuh. Di apa, kiri bawah, di sebelah nama. Biru semua. Dia cuma ngandelin counter attack doang nih. Looking for the runner. It's been intercepted and that will come to nothing. Alah. Ayo. It's gone out for a throw in. And it's Inzaghi. Neymar, a scorer already in the game. And here's Inzaghi. Now it's De Jong. Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Aduh. Alah. The ball is loose and the chase is on. And here's Inzaghi, and the ball's a good one here. Ih, rapat banget defense mereka. Mereka lagi dia. Rapat banget, Pak, itu orang ngumpul di situ. Alamak, Harvey Elliott. Oh, it's come loose. Vitz. And now the breakaway. Good running, strong and purposeful. Vitz. Neymar. Alah, gila nih Virgil van Dijk nih. Bener-bener. Saya beli apa ya? Virgil van Dijk ya. Harganya berapa sih Virgil? Alexander-Arnold. And that interception. Dari tadi tuh saya megang bola, Pak. Aduh, untung pelanggaran. Hai Bang, halo teman kerabat. Selamat datang di live stream ini. Enjoy. Lah kok ke situ? Great defending, strong and determined. Calhanoglu. Aduh, kok gitu sih? Firmino. Chance to break. Calhanoglu. No, he's taken off it. That's really well played. Apa tuh? Kok yang nonton cuma 2, Bang? Ya, namanya juga YouTuber kecil, Bro. Makanya tolong di-subscribe. Ya kan. Formalitas YouTuber. Di-subscribe, minta subscribe. Biar cepat naiknya, biar cepat apa namanya? Biar cepat 1000 subscriber ya. Kalah lagi. Bantu subscribe, bantu like, bantu share. Sebenarnya like sama share nggak perlu, nggak apa-apa, bebas. Tapi subscribe paling penting. Udah itu aja dulu. Gue Sorjono, Bang. WKWK selamat, Anda kena prank ya. Mata gue udah sayap begini, sumpah. Mata gue udah sayap begini. Main tuh udah apa namanya, alis tuh udah ngangkat segala. Astaga. Aduh ya ampun. Bikin kopi kali ya. Astaga. Ya ampun. Aduh. Ini gua Sorjono, Bang. Iya Sorjono. Aduh ya ampun. Sudah ngantuk ini. Minum kopi aja tapi harus beli dulu kopinya. Saya nggak ada stok kopi. Biasanya apa namanya, stok kopi sasetan.
Aduh, ngantuk Pak. Abis ini udahan kali ya. Besok lagi lanjut. Besok bisa-bisa tipes Pak. Hari ini aja udah pusing banget. Pusing keliling, 7 keliling. Kelayangan. Jangan tidur lah, kau bertahan dengan keadaan. Anjir, bertahan dengan keadaan loh. Aduh, ya ampun. Aduh, demi wifer. Aduh, kipernya Areola loh, viewer, demi viewer. Aduh, saya ngantuk banget Pak. Besok live lagi. Nggak, masa cuma live eFootball doang semalam satu kali doang. Sorjono, tolong subscribe pakai akun yang itu. Biar cepet. Gak apa deh, double nggak apa deh. Apa namanya, GB namanya ya, GB ya. Oh udah, terima kasih. 112. Yes, 112 subscriber. Udah jadi 111, 112 tuh. 112. Ya, terima kasih. Namanya teman kerabat. Aduh, ini bajunya nyaru lagi. It's quite a struggle to get in here. Points of access hard to come Iya by, loh, and an awful lot of loh, people bajunya. gathering to get through the gates. But regardless of that, there's a great feel here and much excitement for the game ahead. The Emirates Stadium. Gila, ini orang jago lagi. Ala. Symbol of new Arsenal. Aduh, nyaru Pak, bajunya Pak. Sumpah merah putih juga, gimana sih? The action has already started. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, the very solid Thomas Partey is someone who ticks all the boxes for a top quality deep lying midfielder. For me, he's a destroyer and creator all in one. Long passing often being an understated strength of his. Yes, he's known for the way he can break up opposition play, but he... pelanggaran. Ganti game aja Bang, biar gak ngantuk. Kalau ganti game saya harus off stream dulu Pak. Aduh, gila nih, gimana passing kemana ini, hei? Otavio. Justru kalau game-game story malah tambah ngantuk Pak. Yah, bagus banget, gila. Flashing. Florian Wirtz, ini dia. Duh, udah ngantuk. Saya mau nonton ini live-nya Bang Ciduk. Ciduk. Tomiyasu. Asu bener-bener Guardiola. Pep Guardiola. Waduh. Nafsu amat itu nendangnya. Sampai ke atas gitu, terbang gitu. Pep Guardiola, ini dia. Dribbling manja, cutback, iya terbang. Oke. Sekian dari saya. Salah. Untung aja nggak dapet dia. Tadi dia udah mark ke situ loh. Udah ngejaga. Tengahnya itu iya Firmino. Ini orang jago loh. Lah, kok gitu kontrol bolanya Inzaghi? Alah. Nggak dapet. He acknowledges that he should have come up with something better there. Nice. The pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Alah. Oh, that's a key interception. Wirtz. Bagus. Let's go.
Buset, diapain He's itu? looking at the referee, and the referee is shaking his head. Guardiola. Guardiola. Bruno Fernandes. Werner. Timo Werner. Played out to the left flank. Bagus, 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 Mix. Bagus. Langsung jauh Plays aja. it forward. Di-press soalnya pemain kita. Ah, diapain itu? And now the breakaway. Guardiola gets across to Ai. intercept that. Guardiola DM ya. Werner. Werner. Firmino. Firmino. Passing nice and neat. Passing nice and neat. Neymar. And here's the chance Gila to itu kok counter. tengahnya Inzaghi bisa dijaga 2 orang gitu ya, di mark 2 orang gitu ya. Kayak gimana itu Firmino. caranya kayak gitu? And that's been intercepted. Bruno Fernandes. Jadi center back-nya dua-duanya di Inzaghi, Pak. And here's Guardiola. Bagus. Arsenal needed that. Ada orang They Jepang. really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Oh. Nice, Otavio, Nice mantap. physical challenge. Tarik, tarik. Ngelek. Out for a throw. Rafael Varane. Pep Guardiola. Cesar Azpilicueta. Azpilicueta. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Wijnaldum. Salahkan dia kan, dia juga nyaru kan ininya bajunya. Challenge just about Bagus the banget. side. De Jong. It's a good ball and it could be in. Lihat itu, lihat itu, Neymar lihat itu. in acres of Neymar space crossing. out wide. Flippo, Flippo. Wah, ngelek, Pak. Keeper's ball. Harusnya langsung sundul tuh. Kenapa dikontrol dada dulu? Looking to break out here. Played out to the right. Nice. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Otavio, come on. Itu weird salah. Oh, good read. Kadang Well, it pemain looked promising from buset looks a foul. Yep, referee's kuning given tuh it. harusnya itu. No second thought. Merah A straight ternyata. red card. Oke. Well, there may be some scope Siapa for debate Wijnaldum over itu the ya? seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game Oh, with 10 Barrios. men. Apa tadi? Siapa? Wirtz. Nice sequence of passes this. Pavard cuts it out. Out to the left it goes. Yeah, this kind of bold running will always get you into areas of possibility. Plenty of room for the Woi, shot. penalti. Oh, he's Ya, brought it down, jelas and it penalti. is a penalty. Ayo Arsenal lo. have themselves a chance from the spot. Penalti, let's go. Neymar. So this to extend their lead. Ayo. Masuk. Ya. Calm as you like, and they're Cool. running away with it. Not a twitch. Neymar not Junior. a blink. Well, the keeper probably felt he could read that, but he's guessed completely wrongly. He's gone to the other side. Penalti. Lagi-lagi kita mencetak, Arsenal saya take mencetak a ke 2-0 lead, and things melalui should be comfortable from here titik on in. penalti, titik Well, with putih. this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Again and again. Now it's Aduh, Wirtz. itu Inzaghi-nya No, kosong. again there's no way through. Bagus, Tomiyasu, come on. Come on, Tomiyasu. Fiddles Yes. it through. Florian Wirtz. He's in, Pressing. surely. Shoot, shoot. Chance. Ayo, ayo. Udah They dong, can wasit. counter Wasit, here, udah dong. but it's Sit. Puyol. Sit. Now Sit, it's wasit. Werner. Sit, wasit. Sit, wasit. Oh, Wasit. what a great chance. Now who's Gila, going to be tangan first apa to itu this? barusan? He's trying his best to keep it in play Bruno here. Fernandes. No, he wasn't being taken in by that trickery. Oh, he's taken out. That'll be a foul. Padahal bersih loh itu loh. Dah, buang. Yes. That'll be the final action Thank of you. the first half. Well, it's hard to say whether a two-goal advantage under these Dua shot, circumstances oh, is 3 shot, decisive or tiga not, shot, 3 but gol. so far, I haven't really seen enough to indicate that the 3 on opposition target, can 2 come out on in the second target. half and improve Ayo, Mas. to that degree. Arsenal ahead 2-0, and they are looking good. They are looking And we're good. already back underway here. Alah, kok gitu.
A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Quality deserted them when they really Timo, needed it. Timo. And it's in. And the second half is off to a flyer. The breakaway clinical and clean. Bisa ya main apa sayap kayak gitu. Quick, decisive, Ayolah, ngelek Pak. Ayolah. Pujo dijadiin AMF sama dia, Pak. This is threatening to become a really good Otavio, come on. Well, I think they probably needed an early goal in this Nice, half lewat. just to give them the confidence and belief to push on. Ya, He has done it. let's go. Neymar Junior. Oh, the Jangan depth selebrasi of lama-lama. touch. Received it Jangan lama-lama delightfully selebrasi. and finished it off sumptuously. Oke, dia ganti pemain kah? And yes, it's him again. Tidak, ganti pemain. Oh, abandon. Ya sudah. Udah berapa jam saya live? 2 jam 25 menit. Udah abandon dia, untung aja. Padahal masih bisa comeback loh, 3-1 loh. Kenapa dia abandon? Udahan kah streamingnya? Ya, sudah jam 11. Saya tidak kuat lagi, sudah selesai. Ya kan? You won. Duh, kenapa yang naik level begituan? Main-mainnya begitu. Ya sudah, kita lanjut besok lagi. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Sorjono, tadi siapa aja? Sorjono, Valdi, teman kerabat. Terus tadi ada Purnama dan lain-lain. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih banyak. Oke. Sabar deh. Sebelum itu kita beli Bretty. Tapi sekarang zamannya tuh Lord Maguire ya. Ya udah, kita coba cek harganya si Mujair. Harry Mujair. Ngantuk banget. Ayolah, jangan lama-lama loadingnya. Aduh, kok lama ya? Ya sudah, end stream aja deh. Terima kasih yang sudah nonton. Respect. Besok saya live lagi, oke? Terima kasih.